Yeah. Sugi Bible geri Genesis chapter 2 verse 18. Genesis chapter 2 verse 18. Dari din Atska sister. Ibe tu banari. Arrakot ewasawon mira para pasa. Eseots pue ewe arabas epochekeben. Tu preferben erisian mi wewe. Ei fanson nukuran kota ferry Adam nge akura nge ni burin arabu pat ferry etia. Evetefin arabu erisi veri. We want mesari alla scripture where the gets get uber ferry even erisian. We were having a class sister. We serve wo pochak fakun supportiri purweli non yaga. If I was to negligent era supporting the erisi purweli noriaga. Opocha encourage purweli was up for discouraging purweli. Ika or sakura gagan super periodic me agagan bitsefer. Iwe was up obut a roborafer no prefer encouraging a roborafer. Ika prefer para rekis temer. Iwe paria atoroga para encouraging. Asapura. Nara na ferry wiso. Ila suni ilikir abi obwe encouraging puliri kara arro posa bueno de ferry wisia. Ruan wasa peti arro ferry wisia non medi raife yesiri ro ferry ruan ikai refet temelugeri iwe parwiseri encouraging puro bota sekunde sa bueno de ferry wisia. Amen. Instead of discourage, encourage. Abi kara aspen por posa poera raga. Ikare cipuan, ikafe meruru, posa kuder por posa poera macetseveri usun medira efeyet yeri por posa poera nefer. It makes sense, That's one way, and another way, iwe wasen ikiatek faride. Esa boy werge iru family iwe constituency iatek. Wasen we sevi pan ameral sea ikiatek feriten purumna. Kevin ika mi efeyes geri we sarare boy ferriagagen aporosa kapas en kod kapas ika no ekis pora apara faren kod kapasetis ika erisi e family we need kapasen kod Ikawo posa fiti, poi facciamo come fiti, poi facciamo cosa patu fiti, ne wesen era iatek feritan, amen wesen outse. Irabu cosa menugi, wisop kara nam wisop na namparu. Pray for your husband. Cosa tawari menugi, amen outse wisop na. Samong arras kaputawari patura ara kukrup part, era a part about praying for your husband. Was out siya non agagen pupuru we nubara torong non iser por refer iser non sakun wichefet wichefet. He will never forget to pray for your husband. Ira era lampai erisi puruomna encourage puruomna esap cipa ne pocekun. Ika mi fen eporaikis epoferri cosa fet discourage cosa fet peti ne ko fet pan mutgeri epoferri wisa. Ika ravun the cheveri yatak ferita iwe encourage epoferri wisa. Amen. Ira wisen Ekara wives, ika skara sister, o aku puro o family,
Nenu poro pore toro nar wisebi, patore karawafe nam nar wisebi, fiyat siri, firarisi, posap menuki. Encourage siri puromna, support diri in that way. Irakoran, always remember to pray for it. Bewisan, miaut sea, ebo continue the ferry, ebo pecekun, miasak apa-apa. Idara arab itu lipat pecekun. Ikiatek ferita. Amen. Ja, ik ook eens horen wie, even als je dat gaat sister, er bij laatste persoon, ik wil zo wel niet verven. Robert, arabasets. Amen, ja. Ja, wie kan sister? Op arabasets. Rasap nua pas. Brother, ready to worry. Para kisah we, sudah kapas nua pas ini. Aska sister, iya. Ik wil zo paar we weten. Nua pas, hij wil weten, nua pas die. Sudah berkat ketergal pilihan kar, sudah kan perkan, meskipun kan perkan, style gerak kita. Look at me there. Dua pas dua kecil kita. Sudah sini. Kan motor, sudah kan motor. Kan dirasu. WhatsApp wieder. Masa para Silvia, verder look at me, het Silvia de Karel Veuven de Kare. Je moet zeggen para Silvia, die betekent zo'n maseur gewoon Anisi. Amen. Er WhatsApp wieder, weer bepaald die bevestiging, guru non methods medicine. Amen. Ja, wieder kata pan motsun era scripture ferry de fe Meja kukul. Ngam mer was seraut sea. Ilar wiseri mergurewe oboyadek dari te puruevi obo encourage siri puruevi no was after discourage siri puruevi.